Kayeng Bishar High Court ka Meghalaya ha ka kandai tarik no opera kala hukum ya katanat kampo yeng ka sarkar jela bat ya Director General of Police bakin pynkynriah kam no mardor ya Superintendent of Police ka EJH Hills District bat bantung bujli da uwepat u officer u babyang ha ka jaka jong u. Kayeng Bishar kala shim ya kanikaray hadian balasyong Bishar ya ka PIL number 2/2022 kabayadey berkasuwo moto halor ka kamti dewiong beaiñ ha ka jela Meghalaya. Kayeng Bishar kalapan pau ba uni Superintendent of Police lapentip ba uladon hapo East Giant Hills nado usnam arhajar arpuway bat kumta uladey bantip ha kabayadey berkajinglong jingman hapo ka district. Ka 19th interim report kapan pau ba uni Superintendent of Police leksi umla bantek lakam ha kabayadey berkanika kam beaiñ ong kayeng Bishar. Kayeng Bishar kala ailat ru ya ka sarkar jela bakan ya ka jubab siya ka 19th interim report bat baya mentahi 4 ya kisien jam kibayadey berkijingpen ken kendon. Nalor kata kayeng Bishar kala kenturu ba u Deputy Commissioner ka East Giant Hills District lingba ka hukum ban shim ya baro kisien jam ban pentik na badai ban buram ya kanika jingpen mi hukum jong kayeng Bishar.